Shalom, selamat pagi Bapak yang nolongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan sigano paribata bani panorang sogot nyerion pasada hita uhurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih ma isombakon nur nami kubamu Bapa. Bani bagal ni pangidopimu uban nami. Nadok mengiring-iring manramotkon rosi masarikon hanami ari lupus ari das kubani panorang sogot. Siol nami Tuhan, asih bani panorang sokoton, isi sehatamu hanami. Asih marititun dimu nama pasingin, amana patorangkon in huban nami. Asih gok ibaga sapentaron na humbamu hanami tongon Bapa, maronjolan bani hatamu, makorja olorja nami sa ganjang nyerion. Ibaga sugoran akmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapak yang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijapen siam marianan bani panorang sobat nyarion nabu isi hanami marhiteo di channel YouTube on rigapan sigano paribata sadarion Jumat tanggal 22 September tahun 2027 lematar surat bani buku Pesalmen 75 ayat 2 nama katahon sonon ipuji hanami doham aline batang ipuji hanami doham anjaha sidir ogoran mudo memberitakan halungangan nabi nahen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu anggos pasal memuji na bata lang pala perlu patorangon hubata tene. Tapi marhitehon ni ibadata, marhitehon ni parsauranta, sonay age marhitehon ni ibadah ibagas tupuan tapi gabi hitita doai laho memuji nai bata tapi perlu takas bata marhitihun ni pengalaman ni para pesalmen marhitihun 75 ayat 2 on maningon do tubuh sukun ibagas uhurta ise do natalu memuji nai bata na perlu besahali nataluk memuji nebata aima au ham hita aima ase isobut para pesalmen ipuji hanami doham ise doham on ise dohanami on aima termasuk mahoma ibagas para pesalmen atape Raja Daud alani ai bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus maningon dohape buhita mangahap bahasa si pardihut doha penihita memuji naibata. Napaduahon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningundo ibotok kita ahado alasan bata ibagas na memuji naibata. Totu lang pala sadahal na biasa biay. Ngipukah maay kumbani hal-hal na etek ibagas perguluhan ta. Jadi, bui tumangdo atau bui sobuton ta. Purini adong 1000 alasan bata. Makolsokon aha namasa ibagas perguluhan taon. Tapi, di atas ini ay use adong 1000 sada alasan bata ase tetap memuji nai bata. Halani pasing dogoran ni nai bata. Halani paridop ni hurdo iya bata. Halani nadop ihop-kop duhita ipalua kumbani pardosa onta. Halani soning matongon bagal ni panramot yon ni hubata ari lupus ari. Halani isukup kondo hubata ahana perlu. Halani ia ajari dohita mandok pak kon bagi namasa jana ibere hapentaro hubata. Rosi bue ope nalangkar Qurani kita sada-sada alasan bata lahu memuji nebata. Alani ai pemujion ai ma nagabe karakter ta. Jadi sedona kurang pujian nebata. Tapi halani doma ai gabe karakter ta. Maningon patalaron ta do ibagas parguluhan ta. Bahasa halak na porsaya na tetap sir memuji naibata kita ibagas para goluhanta.
Janah na patuluhon isobut do. Halak na marhabiran bani ne bata, ay mahalak na mamuji ne bata. Ise do halak na mamuji ne bata, ay mahalak na totap mardilo-dilo bani goran ni ne bata. Bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, totu sederhana tumang dotene, ibagas na mandilo goran ni ne bata. Tapi diingat kita, lang mandilo goran ni ne bata, atape idiluhita guran ni bata, ibagas epes ngukur, atap gabe masambor use goran ni bata. Tapi ibagas naman dilo goran ni bata, sangga idiluhita goran ni bata, gabe hite duhumani ay bata, lahu memberitahon halongangan na binahin ni bata, ibagas perpuluhan taon. Alani ay sangga ipuji hita ne bata, sangga ipuji ham ne bata, diluham magurani. Jana sangga idiluham gurani, diingat ma, nalaho manaksihon, nalaho membaritahon, nalaho mengambilan kon halongangan na binahin ni bata. Ay maase, langadong istilah, bani halak na porsaya, bani halak na marhabiaran bani ne bata. Lang mga hapon, lang mga kui, jana lang mang amenhon, halongangan na binahin ni bata. Jana guluh tabani panorang sogoton pe, halongangan na binahin ni bata doon. Alani ay, izin puho hita, puji hita maguran ni bata, saksihon hita ma, halongangan na binahin ni bata. Marhitihon ni aha, marhitihon ni taridah maay tongon. Bani ganupan pargul ni tonta, marhitihon ni pasahapta, marhitihon ni ide-ideta, marhitihon ni sura-sura ni uhurta, bahin hita mahagadupan ay, gabe hiteta, lahu mardilo guran ni bata. Ase ne bata na mangurupi hita, na bata na mapargogoy hita, jana hita pe totap. Ibagas guguh na humbani ne bata, marhitihon ni pangurupion ni tondo na pasig, totap ibaritahon hita, halongangan na binahin ni bata. Maronjolan bani gurani nama pasingin. Amen martongko mahita. Ajari hamhanami tongtong Tuhan. Ase ibagas gulmit parguluhan nami sa ganjang ni Arion. Gabi perhitian nami maintongtong, lahu mamuji kuran mo nama pasingin. Lahu mardilo-dilo, irik membaritahon halongangan na binahinmu, ibagas parguluhan nami. Kasi barang ahape tongon Tuhan, nasiol-sior jauron nami sa ganjang nerion, tetap ma ihor jauron hanamiin, maronjolan, bani halongangan, na do binahinmu, ibagas parguluhan nami. Marite Kristus Yesus Tuhan nami jalan berapakon tongko nami. Amin. Oras bata ganupan, selamat pagi, anduar matongon. Marhitihon ni ganup aktivitas ta, lahwanta, sa ganjang nyarion, tetap maintongon gabi hiteta, lahu membaritahon, halongangan na binahin ni bata, ibagas parguluhan ta. Shalom.